Ćao! Danas radimo trening za leđa. Spustit ćemo se na stomak, uzmite bučice u ruke i stavite ruke ispred sebe. Podizat ćemo gornji deo tela. Ostajemo u ležećem položaju, traku stavite na skočne zglobove i podižemo donji deo tela. Bitno je da odvojite i butine od poda. Nastavljamo sa vežbama za leđa. Ovu vežbu također radimo sa trakom koja pruža otpor. Kontrolisano vucite traku i polako vraćajte. Vežbu ponovite 15 puta. Za kraj još jedna vežba sa trakom za gornji deo leđa. Uzmite traku u ruke i pokušajte da spajate lopatice. Bitno je da ne spuštate laktove. Laktovi su sve vreme u visini ramena. To koliko spavamo utiče na kvalitet našeg života. Odraslom čoveku je potrebno 6 do 8 sati sna. Vi koji trenirate, znajte da mišići rastu i obnavljaju se dok spavamo. Generalno san utiče i na funkcionalnost našeg tela, na koncentraciju i na imunni sistem. Ali potrebno je da znate da na kvalitet sna utiče i to da li smo aktivni u toku dana. Zato nema izgovora, pokrenite se. Ćao!